vam ispričam još jedan vic prije no što odem na operaciju. Brzo ću. Za jedno sat i pol. Vic posvećujem Ireni, svojoj supruzi. Kaže, poveli Jođe na operaciju, ali pošlo nešto po zlu i Jođi rahmetli. Sahrana, Irena plače, sva ucviljena, nikakva, bača onu zemlju za Jođejevu grob, prelazi, veli, đubre jedno, veli, što me zlo nađe od tebe, da Bog da su grob prevrta, i ako si me ikad prevario, i koliko si me puta prevario, toliko se puta u grob prevrnu. Završi se sve, ode Jođe na nebo. Međutim, kroz 2-3 godine od tuge za Jođijem rahmetli Irena. Dođe na nebo, sačeka je Sveti Petar, zdravo, veli Irena, zdravo. Bila si, veli, dobra žena i majke, ideš u raj. Veli ona, super da mi nije muž tu, će. Koji ti, veli, muž? Jovan. Ima Jovana, veli, puno ođe, moraš mi približiti malo. Pa veli, veli, kad je on umro, proklela sam ga i rekla sam da Bog da su grob prevrta, veli, ako me ikad prevario, ona, veli, pa tako ječi, Jođi ventilator, veli, jedno ti ga treći oblak lio.